درود و درہبات منی سرجم بلوچ راج کے دگنیا ہر چند و دمگیا جہ میں نندت وش وجدل و وجنام باتیں واجو دوستاں بلوچ بابتا گپ کنگو گپاں دیما آرگ میں ذمہ واری اچ کہ میں سرپدیں اچ کہ میں زانی اچ کہ میں حیال و لیکیں کورش بابتا دوسرے روچیں گپ بیگیں تگے تگے دیوانا او کورش بابتا دگے لہتے زانتکار و دگے دگے زبانانی نوشتکار اہم چیزیں نوشتا آہش میں دیما کاریں کورش کبیر یا گوشی کے کورش بابتا تیسرا مولانا ابوالکلام آزاد دیوبندی عالم وتی کتاب کتاب نہ منی ہے اللہ غبار خاطریں آئیے تہا نبشتہ کا کہ کورش کہ بزا سائرس دی گریٹ یا سائرس قرآن پاک تو کا ایک نام یا اللہ آرتا کہ وتی ایک نیکیں وہ بندی گپا کنت تو آئیے بہادر یہ گپا کنت تو سفر گپا کنت کہ دنیا نیم گپتا مولانا ابوالکلام آزاد گوشید کے کورش اما ذوالقرنین عربی تو کا گوشاں دو کانٹ والا اما یہ تاج سرا بیتا اور تاج پوش سرا دو کانٹ نشان پر بیتا دو کانٹ پر بیتا ذوالقرنین مولانا ابوالکلام آزاد گوشگین دیگه یک نوشتکاری نامدار نوشتکاری دکتر علی شریعتی فارسی زبان ہے کہ علامہ اقبال اشیوتی استاد سرپد بھی اسی کتاب نام میں شمشتہ بلے گا نیٹا سرچ بکنے شمارا اسی کتاب ہم رسی اسی گوشک ہم ہمشے کے ذوالقرنین کورش کبیر ہیں ہمیں کورشیں کے فارسی یا انگریزی کی سائرس وہ دیگے دو عالمہ فارسی زبان ہے اہل تشیع میں عالمہ معتبر عالمہ آہانی گوشک ہم ہمشے آہانی کتاباں ہم شما نیٹا سرچ بکنے فارسی زبانہ شمارا دست کپا آہانی منوگری ہم ہمشے کے کورش سا قرآن پاک تو کا آت کے ہما نام کہ اللہ آرتا ذوالقرنین ہمشے ہمیں یکی دیگه ایک واجہ میں شمیں اہل سنت نامدار عالم مولانا محمد عمر سربازی صاحبہ ہم کتاب شما سرچ بکنے یا بچارے جستو کنے شمارا رسی اودا ہم نوشتیں کہ کورش ہمیں ذوالقرنین بزا مولانا محمد عمر صاحب دو اہل تشیع عالم مکارم شیرازی طبع طبائی دکتر علی شریعتی مولانا ابوالکلام آزاد دیوبند اولی ہندوستان وزیر تعلیم ای گوشاں کہ کورش ہمیں ذوالقرنین کہ قرآن تو کا اللہ یہ نام و ذکر کتا نام آرتگ و ذکر کتا میں پٹپولکار میں جودکار بلوچی ہے شاہ سسا سید ہاشمی یک گاہ دیمارو یہ پنچے واجہاں چے یہ واجہاں بس ہمیں چو گوشت کے کورش ذوالقرنین بلے شاہ سسا سید ہاشمی گوشی کے کورش نہ تہنا ذوالقرنین بلکہ کورش بلوچ اور آئیے بلوچ بے گے ہمیں گپا وتی کتاب انتو کا ہم جاں گسد گوارے کتاب وزاں بلوچ راج اور راج دفتر تہا ہوں ہمیں گپا تفصیل سرا گوشی ہوتی شاعریتو کا او زبان و ادب کی تاریخ ہے تو کا کہ منشور کورش کے اودا گپتا ہمیں چلو یک بنداں اما سائے بند کے کورش وتی دفع لفظاں اودا چکاری کے کورش بلوچ بے گے گپا جاں کورش دفع درت کے لفظاں وتی او کورش دور زمان گا 2700 سال تقریباً بھی بلے اشیا چے پیسر بلوچ کے آثار و نشانی کے دس کپ گایاں ہمارا مہرگڑھ دس کپاں وہ مہرگڑھ بازیں آثار و نشانی و گپے ہنی شنگ بیاں پیدا کیں پٹپول بیگیں کہ بلوچا بزاں 11,000 سال کو آنی راج دنیا گوش گئیں کہ دنیا
सिविलाइजेशन या तहजीब चा बलूचा याद गिफ्ता के बलूच चा गारा चा देर्रा गुजरत का गो शहरी ज़िंदगी वती कुतगी के मर्चगी में ज़िंदगी द्रोशमा हमा ज़िंदगी जंत के मेहरगड़े मर्दमानी बिता वो दा बाज़ें आसार व निशानी व बाज़ें कश्त कशार इस चीज़ें हो दस कब तक के गो बलूच जिंदा गो नज़दीकी व स्यादी कन तो बलूचे दो चंद दस्तों चे गपन तो कश्त कशार आलातंत हंचे बाज़ें चीज़ उदा दस कब तक नी आगा ये हिसाबा के आ मर्दमा गो के कूरोश जुलकर नहीं ने पंचे मर्दमा ओ पदा सैदा गोश के कूरोश बलूचे ओ कुरान तो का आगा अत के जुलकरनैन कूरोशे गोड़ा कुरान व वत गोश गे के जुलकरनैन न शगरब न मगरब बिजा के नेम दुनिया चे गेश सरवाज ही कुतक हाकुमी कुतक बादशाही कुता ओई गाबर गवाही कुरान पाक वत दा भले मन्नूगरे गप्पे भी ओ मन्नूगरी भी तो यकीन बावर भी ओ मारा के मैं बजगे राज दस्ता इंचो सबूत सनद मदरक के दस कपी माँ पर्ची मगुशे के ई अबर रास्ता ओ हमा के नेस्ता मारा यक्कू नेस्त कनक लूटा गार कनक लूटा तावान बार कनक लूटन तो मैं हंचू हूँ एक चीज़ें पश्त न दुनिया माँ आहनी अबरा बिगरी कि आ मरुचि मैं वती जिंदा मैं वती जिंदा न मन्नूक नया न पमारा ज़ुबान हा न पमारा जोग्राफी हदूद हा न पमारा देखे वतवाजही हा न वसवा की हा न तिपाकी हा ये जावर बसदगे जावर हाल नितहा मन दस्ता या कसी दस्ता ये सबूतो सनद दस्त कपा पर्ची वती राजा मसाड़ा तो वती राजे वजनाम ये गप्पा मखन सलामतो वजनाम बातें अल्लाह में